partner with once a day. Okay, igama lami ngusandile ngokamzimela othi mayakhulekela khona ke enkundleni yokuxhumana. Emsimenya kazwelonke sikhona ke phansi la endaweni yase-workshop kaphela ke sitejabule ke sonke kamnandi kanjalo nje ingandaba yethu. Kodwa-ke angikaze ngihambe-ke ngedwa ngiyazi nawe ukuthi kusengikhona sisuke sizojabula nje kumnandi kakhulu-ke eceleni kwami-ke nayo insizwa abashomshile abafanele abashomshile oyisiqhube kamnandi kamnandi-ke namhlanje ethi experience namhlanje-ke sila endaweni yase-workshop baphela awusaphela kakhulu mhlawumbe-ke yini le ekwenze yadela yonke into eyenzayo namhlanje wathi awuzenze ngazo ngakho ukuthi la workshop ngokuthandwayo hayi wakhuluma nje kakhulu cela ukuthi sose lapho umcimbi wakhe kuzobe impumelelo ngabona ukuthi haya ukwenza lokho. Okay, kodwa ngibona lapha estage wenza ngempela-ke ey'bukwayo abantu ngempela bajabule ngempela-ke endaweni yase-workshop. Awusichazele kabanzi ukuthi uyithatha kuphi le energy engako? Hayi segazini elazalwa nayo. Okay, kunomuntu laphana ekhaya mhlawumbe kokona mhlawumbe umnyaka wakhe sihambile usemdala usenyazi ukuthi-ke mhlawumbe angene ndibele osekhulile othi mnaka ngisawasengingaba njalo njalo. Uma uthanda impilo ubangena noma ungakanani impilo uyawuthanda ubangena noma ungakanani izinto uthando ulandele into yakho uzolunga. Okay, omunye uzoyibuza-ke lapha ekhaya ukuthi-ke njengoba nje ukhona baba yini ndaba ebakhona amanye amajengo omculo e-gospel hayi umaskandi. Hayi umaskandi vele into engikhule ngayo ekhaya siphethe ingoma obaba bephethe ingoma bafethu abadala bephethe ingoma abadala ingoma. Okay, kunomuntu wena olaphana ekhaya njengamanje unesifiso sokudownload ingoma zakho uyafisa ukuzithola ey'nkundleni zokuxhumana njalo njalo mhlawumbe kwama ukhululekile nokuthi sinikeze ney'namba za-WhatsApp lapho tholakala khona mhlawumbe-ke iyona platform ongayisebenzisa ukuthi abantu ba-download mhlawumbe tholakala kanjani? Hayi inamba yami 076 303 3793. Okay, mhlawumbe-ke ku-Facebook tholakala kanjani? Facebook awunawo mhlawumbe-ke lapho ku-TikTok ayikho khona abafana amashongi abafana bamashongishini sebemakhomba-ke sifisele kuhle kodwa ukuba phambili kukho konke okwenzayo. yabo katanti